Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance, une émission de Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 de Lomé Togo. Midogbe mi no vito jino lao. Radio JV abenko emilese. Yabe gbele ya. Ke amesi oke we gbe mi le sendi ya enyi mi anovio dogbe de la Emmanuel pe diamant penko mi le sendi ke ya mi gava bena mi agava yi edoaji ke mi a so gomejeja da sina apetoa papa ma uno son kata to mi de apena o bubu fiala mi do re di e la bena wenye ma o eje nwo bena aga kplo mi bena mi agava ponupo kudo doda sisiko pango mi agbeto le wonyara me ta papa ziale sike wenye mawu mi sonu okata pe gomejeje leji yi gbera si ome emi bi obena pa onto aba hoto tetele mi ame eye onto aga jira eji si oja senyado susuo eto onto ajira odo pe nya si okata ola ga sendi ala papa o aga wonwe na mede eye adowo nko kokwe la riji papa mi so do pe agbera si omi onto va no va hozino benu si anu si ni aola na konkonti de Yesu Kristo benkono amen amen kia ndi ami gaba bena mia yi mia be no so swanji mi ponpo kudo luvon mebe abio ye mi ponpo kudo dontio mi glombe donti ame vegan me vele iponpo kudo sosoke nti sosoke enye ende doda sire ki ma ubio so mi anti be mi la soke munye bena ne mi lon alo mi gbe o ma un te bio bena ke ngwe mi la tin po doyoyo lu vo me be doyo wa mi la soke ye evegwan elenyi bena ne mi soke voa miaso ke miato miadokwe miaso ke amisiame ye funu ye milate nkpo maube aminu veve ya evegwan ele nyibe na mia ho maube lonlon ne mi ho maube lonlon mia lo miadokwe mia lo mia novio ke maso inyana Emmanuel ni ba ye jinami enyo ni kuro leke mi kwa biolo va yiro le tokpadi le nokpadi mi va descend eye abio va keke talenti alors mesike ni kwi mi zona mi dam la gbare ka mi pona ti jol te pereka e va o nuku do ka abikele la meno la nu sike bibla gbo ko ni be ya sokke neno ne o so sokke va ki gbo so sokke ala va mi gbona jiji be na e do le la e suna apome alo renana loko rolo la homelo ne toklo no o sera no comme sokke na la o de vis que le pone ma mu la te sokke e ya tite ni ku ku tan le rameme ba le hado meme le te pecha te pe nu fion pe ya nu ka asime ya dome ya ka ba yiro gbete o ha me la egbe la le tu ame keke la bi po de sido ba amo gbogbo lo le o mo po wa to ku wa no o sokke wa no po ka shaga me a nu so a so na patapa be yin nusu nusu ko reva bena nusu que mi le pokle pu mi le seple to la et mi so de do me king va be do kwa me le yesu agbo wa ke mi va la so so ke a se voix bible do pele di ba ameske na gbebe ma so ke wa yeho ama we ma so ke o wa le mi ka mi a ofifi o ma wo ske do mi ba igba dia e so ke mi eye wo kire le do to ngbe a alo le pom la agbe mi jaso ke wa mi ku mawo mi nyal ke yawa oro petit ami akhle tout pour le bible ame fait ce top agbale et ta amene
puis bla ton vo de casse il bla ton vo ve et fait ce temps pas gbanlé et t'amener puis bla ton vo de quin so il bla ton vo ve et globele mina wade mina nya de veve c'est reli ple domeze ple diku ple ewri dodo ple bosu bobo kata pakple enutovo owo kata ha da le mia pe adome ke miko adome de mianeo nu eye mia pe dome ne na tro de mianeo nu eye mi choke mianeo abe alesi mau choke ni le Kristo me la ene mabata yidi de kake mina wa de veve heli ple dome se to doe ple diku ple ewri dodo ple busu bobo kata pa ple enutovo wo kata ha dale nya dome ke miko dome de mianeo nu eye miape dome na tro de mianeo nu eye mi choke mianeo abe alesi mau choke ni le Kristo me la ene amen mau pena mia soke mia de veve se heli ojo mia de widodo ojo mia lo mia no neo ale gbegbe mia soke mia no neo ne ya ma no me la ni ya te po mo poku me gbe ka po mo poku me so enti ta le vivere na ma wo be na ena Yesu te gbere ji be na ni mi kwa mere mi donya eye mi te so kenya no wa ni wa ma wo nyo be na yi na be wo de ka pa kule ne ma me ala bi ba na mi nya be na ye gbo eye na gblene ne gbe mu ja se wa aba kpla me bubu so bon nti wo aso ye gbo aba gblene ne gbe la ne le be mi le ha me alo mi subona le tepele la aba glone rameme gao oba ye gbo wa ne fi ke gbe le po en to chanya be na e mo si ke di ele mo gbegle di e mo so so si ara na be na ame sugbon ate so ke bibla ba na mi nya be na no je be joga alo je nanu i voi mi kwa me de ebe ngoti me pe na mi ku ebe ngoti me pe na mo je be ape pe fu o le la don me o gbe mi ja so ke la no be le jonu la o le jonu lo atidi ye ya yira ma to so me na o ena be gbe ami podo de sido be na amesu bo le jonu o le jonu vo ani skene le ape le be ko fi alo adua ya ye ma so ke gbe a so ke so pere ke gbo e ya ta ina be na bibla na be me ke gbe mo ja so ke wa nta seto siko yi gbogbon barabara ola geje pa gbe me fi ko gera me pa gbe me la ne mo jara ho wa ola su nu odono alo la su dono AVC tension article si état douame un kula bien non c'est ameka polo on a nous surva yedi la abiba gena tena me pas dormir yo be use d'estomac au tout à te pesia te pe garder ma yedi la nous sikwa dina to national me la anon nyere voir ma ba teno dunu nyero yo la no dipu e wo ke gbem ya so ke wa abigera pe lu vo me la o ja dipu o mu ja ro po jijo o ma ba tino dunu nyero mi yo ne be mak d'appétit ma no ba o de pepe chanu du ba vivita ma te duo fi comme te le dunu lo wa o tout à fo de ma alo jedo o tout à pepe si que me de la ena be bibla na be na aleke abialelo aleke o sevevelo leke nyao jotan la bibla na be na awo nyame soso ayilo ne mama me agbo nyao deka wowola e mawu so dala ni Yesu sikeni mawu gbagbe la ba yin gbajira agbeto le ken zui to nya hohone gbonya fufun sikomu jiwane vanke jo lati sogaji aleskele seveve plongo la lomene njakuku le tane o nwa hadafune le seveve tava me favio mu do wuli tan nu sikeva gbomu wa konyibe yewu nonu fofo sekeo Yehowa lati sogaji
yapa matiapa ma unse katato la ti se gadi kenu bena ye fofo se keola eye wo kini Kristo to hokbi boba digbe ma so kewa enya bio se desi bena Kristo to onia no ni Kristo to ya nu sike Bible agbon e di ko mi azore Bible abe nya soke wa no gbebe ma so kewa o mu yin kale di bo ni Kristo to no ni Kristo to ba vala le ke no sese ne teta ne nyekene le pompo tia ne makasen kuro le ke emo jole dinye jole nya dia voa amesikene woni ne makudomia mi va kui mi va nodu mi dunanu pona jijole jula ne gboro la puta soso ke ya atike yin e dana gbera menti e vena memu e dana melona ameme susu kona ola dunu nyere amla ya don nyere voa no gbe ya e pa pasaga e sando madalo le capo ano coudre barabara o ne sandoa alon amoro le atiko wa na kengbe don alon po physico tuta atike opo nu sencha ya lo pe dole la meno no fole ke afo gbada jate tagbora hoso no nkula bia no mekele draya e we ke gbe ma so ke akudo amede tocha na me ve ke mi le nko o la mi ado gahome eye mi ve mi le gahome ni ya gbe to amewo alo blave alo alofa yo le de domelare leke ya no lo no leke agbe ya no lo no entita Yesu Kristo brobe amesike gbe ma soke wa ye tocha ma soke o e na Petro bien se be je Adrien e be je bosi Adrien sokpero bladren ti ele de amewo ko to le alofa ma tome be ya soke e ya ma Yesu tegbere di Yesu tegbere di bena le megbe la lolon soso ke pe gbedodo ra ye so na le ju fisiko gbele ma soke o fisike lolon le wo mo la wa o gbedodo ra zu nyama ezu gbedido la no hwe bara na ma we mama ma se o koni fafa a se o gbedodo ra wele doya wele doya wele seveve ma o ne domi nu se bena soso ke la neni mi ape mozonti neni mi apa gbe nono lo. Amen. Amen. E soso ke benya eya ele vevede na agbetori pipi nemi po ebrito pa gbale eweve pipi wi aton ma u benya tegbere jina mi bena mi akwa mi adoko ji vevere bena amenu veve mu gba voli mi ame bena veve sese heli lava hotepe o ela bena ne veve sese heli va hotepe le mi ame mo de beno na funo epo na vi kaka egblena nu le mi anton mi adoko nti kuro ameko patan o le mi antia egblena nu le wanti ye nu ke enyi ya yira ye mi la ko le mi anovisia mi ma gba te hwe o ya yira ke le mi ame o chon la po gome o ma te po gome o e gan be na mi u le lo mi anono o nu ke enu we ke le me a e chi egbo ma va do gbo o nu e ke le gbo chan yo la son ni a e chi gbo o e na be na e la no pobila no yi ano pobila no ye be la no gble nu ma un le chi ne no mi a me komi ne senya ya kare ji me na amesi ame kule nya tosi o le jipo ye mi glone nto mi fo mi glone si nunu nene ma gba tegbere ji le funu e ye mi anto mi Yesu fi mi gbero da be na de mi aso ke mi anono be na ma ucha la so ke mi fifia o ten so le ke no bi o kan ji ma o la so ke wa o fon po mu wonu vo a ma o le bi o so mi asi doda si emi la so do mi adoku ji be na mi ado to ma ulo Enyo yi aso ape bi ahun kan to jina la o ni nyare la si o la gbon alo dasere la di dasere kuro le ko o de po e musikere to so me le ko soke e ye musike to so me na la kan ji no gbera amere la ho katutu ya amere la ho doyoyo mi ahun kan ni 93 04 38 38 93 04 38 38 mille radio JVA Jésus vous aime Yesu lonya ogbo ameskene le tombe me la be muteti ati soke olawa munyi be na ameskene onakudo wa ya wevo wotikene le seveve la mekele doya wu novio
wa Yesu aleke gblelo bena de ese enyi dodasi enyi ni Kristo to bena asoke mi le toji 93 04 38 38 93 04 38 38 blasi le ke voton na de ke ene nka blaton voni mille radio JVA 93 04 38 38 mille radio JVA no enyare le si o ya bio alo mo sende gome kuro soso ke enche wa mi hu kana ni fifi ka le hu le toji mi le toji enyasi kene la si o alo la di da sere kuro le ke oto e ko so ke anu ke to so me alo o mte so le ke wa nya bio se le bena ate bio se ne nyale le nyasi nya te so pe le nti wa na so pe le nti o mi le toji 93 04 38 38. Yo, no so que a Allô? 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 Oui, allô? D'accord. Meka yo nyo, meka fika yo miso. Yo so tabara konti. Aha, mi le toji. Yo na mbe ko. Aha, ma uyi ro gbogbo re. Asido toto pe. Aha, yeji. Even le na musubo na le hari ne. Na kufufu nye subo na le. Whatever le na fufu nye kicho football fún. Nyare hano fufu de taba jombe na. Nyare fufu nye ngale subo le yopo. Chama wa kala ni majashi de mato. Watu kwenye nama mai fiki na tuko. Kwa ndo kama ni. Kwa wa ni ma tunafuta kama wa do mea. Ni le tola de kwa ngisi ni bole ndio kia na mwe. So tomo ni ndio ni ya withdraw ni baba yi. Subo. Kwa kwa ni US ni ni na ndio yang tu na netole eventually amedia for bara tamunyo wala ko ni ko ino je kana ba wona ni ya ola otoro ne wala ke we kana chili ni na ni ya o fi re subo wa ki ngura ne ya de o fi yen meri wa de issue wa ki ngura ne to ki kwa fa de fi ne ko. Hallelujah. Adogbere gabara kondito enyo mi le toji 93 04 38 38 93 04 38 38 mi le radio JVA leko se so ke agomea ne dase di le kushale ke mi ofofo alo mi no via di dase fi am kanedi bena amere sende gome wo kene le toji a esko se gomela so de do ame em kanedi bena si ale tike gbon be yi phone fa le gere me la no pe wa for de akwa mawya mudana la won de kokola pe agbo me ya pa gbo la hun no ami pe pa gbo la hun no ko pe wo no gbe akwa jipwa sakon esu gapo alo beton to la ta ma to enu gbono ka be beton te agbo so ke ale vevere nto ena yesu tegbere di gbogbo re nto wa mi le toji 93 04 38 38 93 04 38 38 mille radio JVA. Ewo ke obe ima soke ya ole no ti ko bi no vi o ya ni soke wa awo o dari seji obe ima soke ya ole no ti ko bi ma wi ya ni soke wa o ko bu yo to agboro do ki o ma wu cha o ma ti po so soke ri ma gbo fi se e pe le gbon wa egbedo da wa mu jajo ima wa gbo kaka ebe la ba po e la won no ye no vi o cha ko mu soke ya amenu ve bian no ji o cha bena amedela so ba ke o so
efiombe wontoa ole do tukara na doku wontoa ole tumo na doku ole agbe ame ye o matin se agbe abe vivide pepe o enwanti o gbe mi aso ke mi avola o so ke kwa obo mi se mi ano bi abe nya fifi no gbe so ke kwa ola bo ye ola po ya iracha. Allô? Allô? Allô, alléluia. Amen. Mais quand il faut que le yomiso. Nous sommes ici. Aha. Et nous sommes. Oh, alléluia. Moi, oui, là, nous. Oh, il a été. Amen. Il y a quelque chose qui a appelé. Et nous sommes les mêmes. Nous sommes qui nous vivons à deux mois là, nous sommes. Il est là, nous. Après, là, nous. Amen. No ira o chango bore. Enyo akwene nya dada ya no bia ya ira enyi be no soke ya ira ba gbohun na na me. Allô? Allô? Oui, alors. Ah, mais quand il faut que yomiso. On est pour y aller sur la Aha. Encore Il est pas calme. je le radio a bon viré. Allô? Aha. Pour nous poisson. Enyo Kaso. Il est dit 93 04 38 38. 93 04 38 38. Mille radio JVA. Yesu lonya ogbo. No ti soke kwa. Ma ola ti soke. Et ya ira ba gbola huno. Amo ogbe ma soke no vie o. Le ha me fi o le to same. O le dogbera, o le timdo, le senya ma penya, le nanu kuto, le dia me le veve se siame la. Ma o ma ira ogbe a ira solo. So soke le veve ne ton atike ni. Atike sesere ni. Et ya mere no ma bena le pardon, une puissance qui libère. So soke a nous serrer les mains. Et tout na kame. Et na be le dogba mo le ta o le dogbera don ga ta tutu me gbedo dora la amorota mo le yo. Ọlọ́run tó gbọ́n lè ta so janvier kíkà kan lè décembre ní pé ń tẹ́ máa tó so mẹ́ta o gbọ̀ngbọ̀n fún ọlọ́ba blanc wù nínú ma ń ti ta ní o ti sọ kéèpọ̀ ní o dógbé láti ta ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ àhọ̀kà tútù ní sì kéré blanc ẹ fẹ́ fẹ́ mi ní ní ẹtí apọ̀ mi lè dógbé láti àmọ́rọ́ ta àmì gbọ̀gbọ́ kọ̀ pé bá pòǹpó ń bí ẹ̀sìn mẹ́ra rẹ̀ mi kú nà ọ̀dọ̀ mẹ́ra rẹ̀ lékele ló ma. Allô? 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 Leke mi ku no me do me ale lo ma bo ya ma ti so ke no gbere ke gbo be nu ke wo ku do ya ye se vevento ba ne na ho ka tutu ye na te vola gbe me la e hia bo lo ba de fufu ne no wa fofo shimele nya de ko nu me a fofo shime yo na doma e ye to no be fofo shime se gane ku fa alo gaton ne ate yi no gbo ale gbegbe be nya ojo to wa keke e wo ne se veve e wo tale du e ta du ne nto adome ta du ne sokia ma sokia e nu oba le ju gbesigbe e yi no agbole fofo chime ye gbonya ne no e no afanyere ka ke vakia e pe dijeme e le se apan le jo le die ne e be jime famio e so gbo adia e ta mo ba le duo adon me ba ona le pa vele be na ne o me no e rena e nu ka tima e ga français. Allô? 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 Mais quand il fait que le yomiso. Aha, je le radio à boire viré. Ayant pour une poisson. Aha. Amnesia me ne toque no via. Me kala ka vale do. Me kala ka no do selo. Me kala ke mo do o amia o de ju. Ne te choque la. Me kala ke situation le. Mo la no nya kora kono isia. Donc on a pour le come. Ema. Non pas do pour le pere tu chama ti o gbede. Ema. Ta mo ne ira mi. Yo, akwe kaka. Ma on ira chalo. Yo. Mi na so yeji be na so ke ai do be ni o wona. Nenye ba mo nten so le ke a efian be senuntie. Enti ane leke nyale tere ji odwa. Ola yi ma ube nkume. Abioma uba menu veve. Enya wa glona mi le ebri ba gba le me wa. Abioma uba menu veve. Ma ula na wa menu veve.
ke o la se so dezon wa e gan be na no de so ke be afodede ya odo to ma wu ye e be nyana minya be na to do de pepe yayra pasane do sigbele ke to mado de pepe e to don pasane do pipode pasane do donc ngba po enya sigbe to alo ava gbe yi ma wo gbo no yi ma wo be nku me yo bi o ma wo ba mi gbebe kwa e la do mu sen o ma ga bunya nti po ye ma wo la do mu sen o la cite awo soso kebe afodedia ya ele bebede emi le do nku eji na mi be na enu ke ve amea amere mu de na ngleso ntio no le de ngleso nu ke ve wantia e nglo ba yi wa e la jibi la povi ye la sugbo kaka la trova le oye la trova le opiso sugbo wo bo ojo ji o povi po mama yo vi o bo o la va le o ma va ten de tato le mi o de na jona le susu me pian a tro bobo do kio gba glo be nyenye a o bobo do kio ayi ma o be nkume ma o la dada no bobo ko pe la pe nti o la na wa menu veve ke o la tin so wo afodede won yo la po be e la wo no e la no hoju enye maganu eme wole po ma wu le me e gan bo po be ile do to ma wuye ma me anti o wa ole do to ma wu na gede ma u be ya yira me enyo nya gamia souve bi nya va do la te va do jibe asende gamia te yo le 70 41 09 27 70 41 09 27 move 99 48 35 45 99 48 35 45 alors nous be a composer madame ya 90 34 31 53 90 34 31 53 quoi là que madame Tanti et non bastion katala ole WhatsApp dit nya ele mi agba so be na soke ya soke na di mawu soke na di mawu mbale bleken leke sisi no do tala soke na di mawu lo no soke adi abusa wo baba ya soke nya di mawu alors ya do gbera mawu amenu vela fofo mi de ape na o si amavo mi do re di e la bena we gava ponupo na vi o to soso kenti bena wa so keni wa di o papa na o na mi amesi amenu veve la gboso some bena mi aten do to azonde wo nya di ne mi asoke papa ne mi apo vovo ne mi apo yayira so gbo ale keke nya le ale keke ami ale po nya dola o gbogbo ko pe na be ne po o le me na be ne po o bom le adon sen le ba site le ba soke e ba gere pe ngbedodo nyigbanji papa mi do le di bobobo o gaba ponu to mi aji e ziare sike mi ami le pala gbogbo ko ko yinyaji gbe na me onti be na wa se nu ke mi soso kia e wa se gbe o ke le to le soso kia mi be na wa woreji e Yesu Kristo ben come papa mi ga gble e do pe adasio me pe do la pata be wa mi nu veve ni chonwaji eye eto ani pongo yi so le Yesu Kristo ben come amen amen C'était votre émission Les cours bibliques par correspondance, présentée par Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 Lomé Togo.